Domača ptičja hišica, etui za telefon iz starih kavbojk, unikatni uhani leseni podstavki za sveče. To je le nekaj izdelkov, ki jih prodajajo učenci 7. in 8. razreda na osnovni šoli na vzhodu Nizozemske. Ne prodajajo jih v običajni, ampak so ustanovili svojo lastno spletno trgovino. 13 bestellingen. We hebben al 13 bestellingen, jongens. Dat betekent dat we aan de slag kunnen. Prodaja je stekla, prva naročila so namreč prispela. Sedmošolci in osmošolci so si razdelili naloge. Wij kijken eigenlijk welke klanten wat hebben besteld. En wij kijken wat eigenlijk nieuwe producten bijvoorbeeld, wat voor prijs het moet zijn. To je proizvodni oddelek. Tu nastajajo novi uporabni izdelki, včasih pa tudi manjša poškodba. Ik had een ongelukje met de schuurmachine. Maar het gaat alweer. Ta skupina pa nadzoruje finance. Hier zijn we in het financiële kantoortje. Hier berekenen we de uitgaven en de inkomsten. Polovico zaslužka spletne trgovine bodo namenili za nakup šolskih potrebščin, polovico pa za dobrodelno organizacijo.